Ni amakuru ku mirongo y'urugamba politiki na diplomasi kuri iyi miyoboro. Twinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, operasiyo irakora zigakunda, irimo irakora bigakoreka, iri gutera bikemera ndetse iri gukubita bigakurika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoze operasiyo ikomeye cyane ndetse ni na ambush ikomeye cyane bateze uyu mutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nta wundi ndi kuvuga M23 muri Uvira ni imibundaro ndetse ni ukurasana byabaye, ndetse M23 iri kugaragara itsindwa bikomeye cyane nyuma yo kugaragara ishaka gukomanga hano Uvira. Amakuru yo ni menshi, ndaza kwerekeza muri Bukavu ngira icyo nakubwira by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma, mubwire ni ibiki biri kwakorerwa abarwana ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri kugaragara ishaka kwisubiza bikomeye cyane uyu mujyi Kivu y'Amajyaruguru Goma nyuma yo kwigarura uduce tugera kuri 12 mu minsi mike cyane, ndetse n'umuvuduko udasanzwe Leta y'Kinshasa irimo kugaragaza. Yakomeje igenda ikora operasiyo zigakoreka ndetse iri gukora ibitendo bikerekanwa ko biri gukunda, ndetse yakomeje kugenda iburira abaturage nimba babitsa muri banke M23 yaba yaramaze gushinga by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma, ikababwira ko batagomba kubitsa muri iyi banke dore ko ngo baba bari kwiterera inkunga uyu mutwe wa M23. Nguze duhurire hamwe muri politiki na diplomasi, turebere hamwe ibirimo biravugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakubuza gukanda subscribe. Reka twinjire mu biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri joro cyangwa se iki gitondo. Amakuru aramutse ni menshi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ndaza no kwerekeza kwa Evariste Ndayishimiye, mubwire ese mu gihugu cyiwe bimeze bite birimo kuhavugirwa, dore ko umutwe wa Red Tabara nawo utari guryama ndetse ngo uri gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kuba watangira nawo gutera igihugu cy'u Burundi. Ndetse biri kuvuga yuko uyu mutwe wa Red Tabara nyuma yuko wayihuje nayo mu 23 hari abasirikare ba M23 bamwe na bamwe bamaneko bamaze gusesekara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bagatangira gutegura operasiyo ngo zikomeye cyane ku buryo bahita bagwisha igihugu cya Evariste Ndayishimiye hasi cyane byoroshye, nyuma yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ko ngo baba bamaze gutsindwa. Uyu mutwe wa Red Tabara ni umutwe wakomeje kuzengereza Evariste Ndayishimiye, ndetse ni n'umutwe wakomeje kugaragaza ko rwose wiyunze n'umutwe wa M23 wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage bavuga ko ari aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibemera na gato, dore ko no kwemera ibiganiro ari uko byari byabanje kuvuza induru, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igatangaza yuko nyuma yuko n'ubundi ibi biganiro bitagira icyo bitanga byari byabereye muri Qatar Idoha, nta kintu bitanze n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gufata intwaro igahita irasa kuri uyu mutwe wa M23. Ibyo rero ni nako byagenze, kabone ko ibiganiro nta kintu byatanze, ndetse ngo n'abari baje kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kintu bigeze bakora. Ibyo byose bivugwa na Leta y'Kinshasa n'ibyo ishinja MONUSCO. MONUSCO biri kuvuga yuko rero igiye kuba yava muri Kivu y'Amajyaruguru Goma by'umwihariko, ndetse ikavanwa n'intwaro zayo, ndetse ikaza guca i Rubavu, ikazamuka ikagera i Kigali, ndetse ikaza gukomereza Tanzania. Ibi ngibi byose ni ibikubiye muri politiki na diplomasi. Reka twinjire by'umwihariko mu makuru y'ingezi agezweho kuri muyoboro izi saha. M23 yatezwe ambush ikomeye cyane, dore ko bagendaga mu muhanda ngo bakaza gusanga ikintu kitambitse mu muhanda, bakavamo mu buryo bwo kugira ngo bagikore mu muhanda bakomeze urugendo rwabo. Ndetse operasiyo yaje kuba igenda neza ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa, kuko bari bafatanyije Abarundi ndetse n'Ababirigi n'abandi na Wazalendo na FDLR. Hanyuma baza kurasa amasasu menshi cyane, bano basirikare bagisohoka mu modoka ngo bajye gukura icyabubajije gutambuka mu muhanda, ndetse baje kurasaho amasasu menshi, dore ko batari bakeya bari muri iyi modoka baje kwicwa, ndetse akaza kurokokamo umuntu umwe, ndetse nawe akaza kuba yafashwe na Leta y'Kinshasa akaza kuba yajyanwe. Ndetse bari mu modoka y'ipandagare imeze nk'iya gisirikare, ndetse igiye kumera nka yari imeze nka pandagare nk'uko mubireba kuri screen zanyu, yari imeze nka pandagare, ariko yaje nayo kuba ifatwa ijyanwa no ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa. Muri iri joro byagaragaye Uvira nagahomamunwa, kuko M23 yashatse gukomanga ndetse bayisubizayo yirukanka, ndetse iza no gukwira imishwaro hano Uvira, dore ko Abarundi bakomeje bakomeje kwitambika bikomeye cyane, ndetse bagakomeza kugenda bivuna umwanzi cyangwa se bivuna izi nyeshyamba za M23. Si Abarundi gusa bari muri iyo operasiyo yagarujwe, ndetse
ni abarundi bari kumwe na Wazalendo, ariko ku munsi w'ejo kandi hagaragaye abasirikari b'aba Wazalendo igice kimwe cya kabiri cyunga ku mutwe wa M23. Abazi iby'urugamba bakavuga ko uyu mutwe wa M23 ufite ibyago bikomeye cyane yuko wahita unafatwa bikomeye cyane. Biri kuvuga yuko abayobozi bamwe na bamwe bagiye banakomakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayoboye uyu mutwe wa M23 batangiye gushaka aho bahungira, ndetse bamwe na bamwe mu bakomeye bamaze kugenda, ndetse biri kuvuga yuko Sultan Makenga yamaze guhunga muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko atakiri ku mirongo y'urugamba. Ubu ngubu rwose abasirikari ba M23 basigayeyo abaciriritse ndetse abayoboye abandi bari gushaka uburyo bahunga, kuko isaha n'isaha M23 yafatwa yose, kuko nta ntwaro igisigaranye, ndetse n'indege bari basigaranye yararashwe bikomeye cyane. Ndetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyazamutse bikomeye cyane mu gihugu cy'Ububirigi, kiza kuzana intwaro, dore ko n'ubu intwaro zikigaragara zimanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo hagaragaye insizi, cyangwa se bagaragaye bishimira igihe bamaze bigarurije aka gace, by'umwihariko iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibyari bimaze iminsi bitangazwa ko M23 iri kwirukankana bidasanzwe uduce tugiye dutandukanye yamaze kwigaruriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mutwe rero witwaje intwaro wa M23, cyangwa se uyu mutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byamaze kugenda bigaragara ko rwose ugiye kuba wamanika amaboko, nyuma y'uko bawuhaye umwanya wo kwemera ibiganiro nabo bakigiza nkana, bikaza kurangira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye ikora udushya tugiye dutandukanye, ndetse igakura ibyo amahanga yananiwe. Ni amahanga amwe n'amwe yaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akagenda aganira n'uyu mutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagasaba uyu mutwe wa M23 ko urekura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye wari waramaze kwigarurira, harimo nka za Katana, harimo za Walikale, harimo n'utundi duce tugiye dutandukanye za Bukavu, ndetse ikibuga cy'indege cya Kavumu wasabwe kukirekura, ndetse biba iby'ubusa, harimo na za Kisangani n'ibindi byose. Ibi bice bikubiyemo byose biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo ngusaba ni kimwe, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, urakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Ariko reka mbanze nshimire nawe wamaze kubikora, uri uw'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe. Tugiye kujya tubana muri politiki na diplomasi bivugirwa kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere uhageze, nawe ndabanza mbikwibutse ko ugomba gukanda subscribe, warangiza ugakanda like, warangiza ukandika muri comment, kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro n'amakuru tubahereza mu kanya n'urubuga rw'imikino mu makuru arambuye. Nimuze gucikwa n'urubuga rw'imikino, ndabizi ko mwaraye mubonye ibyabaye mu mupira UEFA Champions League yaraye ikomeza.